Boba. Tengok kakak Lily. Kakak jaga adik Boba dan Bobby. Bunyi apa tu? Adik. Mel dekat mana? Mel dekat luar? Mama dengar macam bunyi kucing. Mel ke? Abang Mel dekat luar? Lily, Abang Mel dekat luar ya? Lily baru bangun tidur ke? Abang Mel dekat luar. Nak tengok Abang Mel. Abang Mel sama macam Boba, kaki 3. Bobby. Adik bagi nama Bobby. Bobby, are you okay? Bobby. Nak tengok Abang Mel.